Hill State People's Democratic Party HSPDP kala ong bakapor kala day banyaki dawa no laka jong gajala kata ka khasi jantia state na kabanta ki jaj benrio khasi penar kat kum ka artikel laispa nyopuwe uba kipi pangnyang u president ke HSPDP ula ong baka nigjinya ki kan penyok pura ya kabor badai hok bat long try kerpang kinong song snong ula ong ru balada dang yai ne sa haka kerteng Meghalaya ka penjar ngiu sendon ya ka kerteng jaj benrio khasi penar bat wat ki jaj benrio garo ru kimman bat kwa daka garolan Idon ka white ke banep, idon ka white ke balun. Kumnung ngila banita. Ngin mai ke nong sur. Kita ka dai gajing sutu jong ikung ka parti ka bala seng nadu shwa ban thau ni ka state Meghalaya. Ban jan kam ban pengklain yang kong ya ke ikhtiar. Dan ya kata ka siksidul ka bala ni. Bahkan empower yang ini. Bahkan lok atpar bat kata ka state ka bayo. Naga imiso ak artikel aspa ni kuwai. Nakata ka daw ngidawa ayingi kasinja state under the part article 371. Kalaban long ke J ke K ke bagahap tambah ke hak tuka empowerment legislation do parliament ke ban ayi kita state ke pemai. Or ke jongi ya ke jong hok ke jongi ya ke jong try jongi ya ke uniqueness identity ke jongi. Ban ngi sngoban ong baka ke jaimu ke si penala da nginya ini sa hak ke teng juga Meghalaya. Kitip ke ai ke definition juga Meghalaya. Kalau penjar ngiu senang lagi kerteng jonga jongi ke jai beri pasti pernah. Garo na kata ong imon dia kata ke state ong ke Meghalaya. Ini ke nong Meghalaya. Jadi ke Meghalaya. Yang kan ngisngu day bat ngisngu sarong matong ngidai ki garo. Nah sesuai ong garo lah. Ni kasih penaru ong sudai lagi kasih jenja. Atau bak district administration yang paling lalu kat praspa lifesan. La itu ingi kumka. Ko saya an jaintia konfederasi agency ini United Khasi Jintai Hills State. Tenang kata kata oleh kepor ban upgrade ya kan? Bangin yo dah kata kah? State ke bah kerpang hak keteng jong ke jabri ke jongi. Khasi Jintai State kenang bakap main dia baru gawe dari India kan itu. Bah ngim deh jinong Meghalaya. Ngim deh jinong Meghalaya bagi deh. Indong Khasi Jintai State bat ngi deh jabri khasi pernah. Ngelam jongi dah keporam. Kai slogan ke jongki kalau orang bitang kan ni, banuan rak ke jingkala, mo, mereka Asian speed ke orang ba, ini banuan rak ya kah reformation, ini ke transformation ya kah, jadi beri dah kah, ini pecuai ya kata kah hok tenra jongi, kajilong tenra jongi, ini sena suai ki orang kah legislation power we need to empower ya ke state ke jongi, tenra kiwe pada kia kerentang kata ke jingkala, untuk kami kerentang ya karoi kapar. Kelong lupa ke ready made program jo ke Sokar India ke ready made program jo ke nunu ke state Henry ke ba mangingi kwa kelong ba yin thau swaya ki ain ki bas kem ban ya dai ka khandau ke siap ke jongi ba kelong try mangi nang ta ban itu ya identity jongi bangin yo ya ketiki ya kata ka legislation power ka ba ya da na kata ka influx da ka bor jong kata ka mi ongka laispa ni puwei ka empowerment jong ka Sarkar India lengba ka artikel laispa ni puwei ibade yang ni tribal dan ni indigenous people ni kulang nilong fokus ya kata kum ka party na kata kada ba ngi kan fokus ni kita piklan kan ba klan ru mentai ya doyong philam thau an phile yu tan yu rang di senja ngim dan ga white ke banep ka ikhtiar ni kan ni fokus bang ka ikhtiar na kata kada ngi ong ya ka ri ba ja to ngin pen ki ya ka mesti ri kemut ban kabor bandari kabor ban pen phai gari kemut kenya katakin power of legislation kabangidon kum kecai penri habakan tho ya ka jing telot ka senchar khadar khamtam na ka jingwan telap ka bor pisa haka kam san himasima ula ong bakiwe ki party ki ong banwan ra jingkala nrei ke HSPDP ka angnot bandon ka jingpen bana bat ka jingpen kala da ka pechwa ya ka hok ten rai bat pen scamru ya ka bor senchar nimla ban le ni sha bag ni dap san pusem ka state bat ni pen sha ba ka jing senchar kampat long ka babit ka babian kawai ke proof hato phimla ban phimidur kumno ba hadu ta san phusnem ka state ngi dang ya don kata ka initiative lenikas ka agenda ba long bangin pen bai purusan la jantam sa san phusnem ni padap desi number 2 habgi kan jipang ka long try ka long kerpang jongi ya ka kendau ka siap habang indap san phusnem isaban ya ka
ya ke jing khai ya ki mar kodor ki mar pokendo kum doyong kum mosu kum siap apa kum tah atau kum senjor ini sisa nomor kata-kata ke isi speed ke ong ba ngim ya hap ya ke kadar a bakan don ha ke sik sidul kan tersat ha ke sik sidul don kam amen ya ke sik sidul maka sik sidul is the only shield dari ka atia kaban pen ko bor yang ni ndai ya ka sik sidul jungi na penihar kadar dan kata-kata ngi speed ping ong ba hoi ni lalong santu snem ka state ndai ngidang long brau aka tokar India mari ki bor ba pura kim pat sama ai ka state jungi kat kum jang nut jong ba hoping jong ba aristar jong ba mesak ban ki gue bagi yo ka state ka balong apa bat ka Nagaland to lais pa ni puwe ka jong ka Mizoram jong ka Nagaland bat jong gue state Northeast nakta-kata kadu mata ka sing ong kaladai ka port banile pat sa gue ka movement kata ka dai ka movement no kasi jan ka state no rest di kwa sa kata haka artikel ke belais pa ni puwe kanang ba kata ka problem ke biong ya ka ILP ka problem jong kata recent policy ka problem ka bangi ong ya kata ka recognition ya ka ting hali jongi aga issue to the constitution of India nasngo ba ka belais pa ni puwe ya kasin cha state kumbadaw ka Garulan, ka Bodolan, ka Kukilan, kade ka Karbi Anglong, ki Buldalkhan bagi ka bangiran ka Shetri jong ka National Conference of New States kung banginang wani ka meeting ako Garulan movement rally nga sngo ba kani kanday sa kuibat ka movement hadin kani ka sampus na Halor ka jing penbet put ula ong bak HSPDP ka sa not namar unong elam jangka uba Hoping Stone lingdo bam kwai hadwaru bleiru ulayap sa not na kabanta ka kam ya penbet put. Atu kalau penhun ni ke HSPP nak ni ka SPDP hadu banta